نه من باید خلاصه آمدم که یک زن دیگه میگیرم. تو عوده یک کس برو یک همه سیر کردن میتونیم زن میگیرم. امید داریم که نه ولی ای در پیشه ولی خود بعد گپ میزنیم. خای تخمه خوردی؟ چه خیلی بوده؟ چی بوده؟ مزه؟ تخم ده مزه چی؟ اگه فهمید که مزه هر چهار تخم یک بود. های بعد چی؟ بعد چی؟ هم زنها هم همین همون شکل ظاهریشون دیگر همون زن همش همون زن ده زنگیر کنی؟ برامن اینش بچش انا که فهمیدی که هر کدامش مزه خودش داره. Салом алейкум. Ма Рафиқ полковник Саидов Саиджон. Ма 22 солаи Рафиқ полковник. Ана ҳам донишҷӯи курси сеюм ҳуқуқшиносиам. Медонед Рафиқ полковник. Ма 3 сол пеш бо як зани 44 сола оила доштам. باور میکنید با یک زن 44 ساله که وای یک دختر 25 ساله داشت. پدرم هم خیلی بیزن بودن. همون دختر 25 ساله زنم رو گرفتند و اویله‌دار شدن و در نتیجه پدرم با من داماد شد و دختر خواندم باشد با من مونده. یک سال بعد زن من کودک تولد کرد. پسرچه دار شدیم. باور میکنید پسرچه دار شدیم. پسرچه دار شدیم. Рафиқ полковник писари ман ба падарам додар арӯз шуду, ба моиндарам бошад додар ва ба ман бошад тағо. Бовар мекунед духтурҷон, тағо шуд. Тағо писари ман ба ман тағо шуд. Як сол баъди дигар моиндарам ҳам яъне ки фарзанд таваллуд кард. Ман бошам ҳам соҳиби набира шудам, ҳам соҳиби додар ва инчунин ҳам соҳиби тағо. бовар мекунед писари ман писари ҳақиқии худо ба ман
баба тағошу тағом. Камадеби ин як муаммо ана аз сабаби он ки шавҳари модар касе ки бошад вай падар ҳисобида мешавад, ман баз ҳамсари худам бовар мекунед, ман падар шудам, ман бародари писарам ҳастам. ана ҳамин хел фикр карда агар бинед ман бобои худам шудам. бобои худам бовар мекунед командир, ина бовар накунед, ами ҳуҷҷату тасдиқ мекунад ами гапҳои мана. рафиқ пакони, ман мехоҳам ки ҳамин гуфтаҳои мара ба инобат гирену чораҳои заруриро андешида мара айни сафи қувваҳои мусаллаҳ озод кунед. охир мувофиқи қонун будани ҳам набираву ҳам писару ҳам падар ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар шахсияти як нафар қатъиян ман аст. рафиқ пакони. охирон маротиба кай аз доктор гузаштагӣ ҳастед шумо? Тақрибан 3 ҳафта пеш гузаштам. Сурухона метавонам? Метавонам, кам. Куй аз сурухон? Расцветали яблони и груши, павлили тумани над рекой. Тоҷики мехоҳам. Тоҷики ҳозир. Мана мерамо чае. мара ҳамин занам гуфта буд ки тира дар ҳамун хизматам раҳ наметиҳам, ман бовараш накардам. раҳмат, раҳмат.